खुरुमजरे ISTV न्यूज़ में तबरी पुनः पोतारा मुक्सरे हुजहान दंग से मरुब पाउटू बिसे मगुल लेबा नहारोल कया संगठुना शक्ति सिनरब मतमदा सोसाइटी से कुमांग सौक्सिना साउखट पंगमगने हाइना BJYM गे नेशनल प्रेसिडेंट MP अनुराग ठाकुर ना हाइक्रे अमदी समासम साउखटपदा मियोय खुदिमक मसामो फना लेबा मथौ ताइ हाइना मिनिस्टर मीराबाईना हाइक्रे हुजु पाउसिंग संद्रों पिजरे मगुल लेबा नहारोल कया संगठुना शक्ति सिनरब मतमदा सोसाइटी से साखलमजेल दा खुमांग यांगना संगसिन बंगमगनी हाइना भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेशनल प्रेसिडेंट ओइबा लोकसभा की MP अनुराग ठाकुर ना ngasi निताबा चुथेक्ता लेबा BJP की ऑफिस दा पांगथोकपा यूथ फॉर फ्यूचर अमदी एक्सप्लोर मणिपुर टूरिज्म लॉन्च तौबगी थोरम हाइख्रे माना मखाताना हाइकिबदा स्टेट असिगे कांग्रेस सरकार से शासन हैतबा हिरम खुदिंगदा फेल ओइबदगी साउखट थौरांगी थबक थिनथरे सेंजा थुमजागे सांग वांगबना स्टेट असिदा थबक फंगदबगी मीगी मसिंग हैंगलकली BJP ना सरकार पाइबा स्टेट सिंगददी साउखट थौरांगी थबक त खुमांग यांगना संगसिले लाइक लाइसु हैरबा मियोय सिंग थबक फंगदबगी अवाब लेते हाइखे अगर यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाए, इंसर्जेंसी से मुक्ति दी जाए, यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पर शिक्षा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खड़े किए जाए और पूरी दुनिया के साथ हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जाए। ये जो एक्सप्लोर मणिपुर लिखा है, आज इस मंच से मैं कहता हूँ, आज मैं BJP के कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, अगले 3 महीनों के अंदर वापस आऊंगा तो एक टूरिस्ट के रूप में आऊंगा मणिपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। आज अकेला नहीं आऊंगा, अपने परिवार अपने मित्रों के साथ आऊं तो इस खूबसूरत राज्य के बारे में हर जगह जाकर कहूंगा ताकि हजारों लाखों लोग प्रति वर्ष आए और मणिपुर को एक्सप्लोर करें, यहाँ के टूरिज्म को और बढ़ावा दें। As we say, charity begins at home. घर से शुरुआत करनी होती है। नसीगी थौरमदुदा BJP मणिपुर की प्रेसिडेंट तेज साउबा भारतीय जनता युवा मोर्चा मणिपुर की प्रेसिडेंट ओमालेस युवा मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी सत्यम अब्बासु यावना लुसिंग बक्याना सरगाखी वांगोई केंद्रदगी खुराइजम लोकेना BJP दा यावरपदा अयाबा पीबगा लोइनाना हरावतायाम ओखे वांगांगिब सिंगना फोंदोनखिबदा मणिपुर सरकारना सानब थबक लौखत्तबदगी टूरिज्म दा सेल यामना लाकदबा अदु आर्यमबादा मांगंदुना लेरे मसिना मरम ओइदुना लारिक हैरबा मियोय क्या थबक पीबा ngamdabani हाइबना सिंगबा फम क्या फंगदोके ते सावना सेंटर मणिपुर के सागत थौरांगी दमकता थदरपा सेंफम क्या आर्यमबादा मांगहले सेंजा थुमजादा हालेंगबा लेत्रबा कांग्रेस सरकार से मियामना पेनद्रे अवोनबा मणिपुर मा लाहनसे हाइखे जोनो सोरेना मीसे सांगा आगे स्वाइले का जोनो सो हासुन सारमेना अस्वाइला कांग्रेस भवन लोगो सारोदरा दुदी गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर लेबया बापोटो दौद्रना माबन टोको तो ngasina da usane lawai lawa hayimu hongdo rubro kari khana ke si wakan khana ba bengali hongko hongdo lake mafam sida ram ki submission sawa janoi गाना रोए इबोम तो स्नाव ये और आमो स्वाद तो हुआ कंजे यो चिंग लगी मणिपुर में जमाल लगी वाखंडी मनु खालो मफम जाबर साओ राम कृष्ण मिशन सावन चाले रेडोरे हाकुना अनिमंग बताओगनो समासम साखोटपदा मियोय खुदिमक मसामो फना नादा येक्तन लेबा मथौ ताइ हाइना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कुमारी AK मीराबाईना ngasi नागामापाल नामाबम लेखा लेबा जिम फिटनेस स्टूडियो दा पांगथोकपा फिट फैक्टर लिसिंगनि तारामा होदोपुगी थोरम हाइख्रे मांगना मखा तारादुना फिट फैक्टर असे फिटनेस स्टूडियो सिना सुमना सिनबा ओरबसु मिपुम खुदिमक मसामो फना लेगदबनी हाइना पाउजेल म दिपिरी असिगुम पाउजेल असि मिपुम खुदिमक ना तारामना ओकदबनी लाइक तंबदा ना हल खाइदबगुम हक्सांग फना थमनब होनबदसु ना हल खाक्तन मिपुम खुदिमकना होनगदबनी ngasiगी सोसाइटी असिदा मिपुम खुदिमकना मसामौ फनिंबगी वखलोन सेंदुना मसामौ फनब होनरकलबदी समाजसे थोलुब पामदबा ताहि उहैदबा थौदोकसिंग थोपगी सांगसी हंतरकनी हाइखे नंदन मामा लेपा मजाफन होनबदा अकोई खुदिमक
खुदिंग मत दरकार होय इसाई फना थब दरकार होय आई कोई की लब मोरल कैरेक्टर समझो को दरकार होय मां की ब डिसिप्लिन हंजलना को बना गया हरो को न दरकार होय आई कोई खुदिंग मत अमन अम खेना बले तना अम की असोन बु अमन कन बन का खपीबा अकन बु अतु असो कनो असोन बु खपीदबा आई कोई मसेन की मरता रुचि चारना अवापा आई कोई ना एक पिक आई कोई थब सरकार दा हरगना कोई बियो लेतबा तारगदी अचौब मीदुसु थब याम तो बिबनेबा अदुना कोइना अपिपदगिना अचौब फावसे मागी मागी लेभेल की दरकार लोइनमक लई हाइबसे कोइ ख काउनगुसी Dizim Fitness Studio Nagamapal Lamabam Lekaina Sinduna Pangthokpa Thormaduda Fitness Studio Sigi Chairman Seti Kumar Managing Director M Romeo Yauna Sanori Kana Surgaki Numit Marfutara Sumna Satagadaba Fit Factor Sida Sanroi Saniromna Surgagani Kwaidigi Paba Sanoro Eduda Lupa Lak Amagimana Pigatori Hana Minister Uramba Satkolal Naisel Masagi Matam Sana Naramla Matunda Naran Midang Pung Nipal Min Kuntram Taba Matamda Langol Housing Complex to Leba Masagi Quarter Lake Hidre Mal Lake Hidabada Manipur ex MLAs Welfare Association Awaba Fondo Pogaluna Association Mike Digi Lake Hidabagi Imumununda Lupali Singh Tara Matim Pankre All Manipur Mela Society Federation Manipur na Mela Toriba Singna Ngak Nasat Kataba Sana Kanglon Sing Kanglali Sana Kanglon Singi Manungda DC Permit Yalduna Mela Sin Yaroi Federation da Ming Sanduna Aya But Selo Gatabani Mela Manunda Makalamatigi Jorgestol Hangwa Yaroi May Kabanisa Seasonaba Amadi Yuan Yaroi Exam Togadaba Tamu Mamanda Mela Tobu Yaroi have Wapum Sing Kanglali Manipur State Flower Oriba Siroi Lilibu Nagaland gi Siroi Mountain Kakta Fangi Haina Nagaland Board ki Larita Tamnot Liba Sibo Yaning do Fondotuna KS and Sangsilapa Kongzang da Tongan Tonba School Singnasu Black Bears Tetuna Kongzang Sibu Sogoli Sabsaba Warwick Cinema Pork Triba Fawa Kongzang Sangsin Kigani Haina KS and Kanglali Uripo Kumantiam Lekaigi upon Manupil of Kimera Sang Tugairam Bami Hoxifawa Police Department of Pava Ngam the Bobo upon but Nupi Love Uripo Kumantiam Leka and a pen of Fondole Pantabato Mui Sing Masakando number one of the Civil Society Amadi Miam Namatiang Pang Buhari Cricket Masana Asi Manipur Su Hana Sakot Hanabahonabada Board of Control for Cricket in India BCCI na Angamating Pangani Haina BCCI ge Honorary Secretary Anurag Thakur na Luang Pokpa Cricket Stadium gi Pibam Yang Sinbugi Kongsata Fongdokre Maki Kongsata da Manipur Cricket Association President MLA N Biren Secretary Priyananda Association gi Thaupuba Singh BJP Manipur Pradesh ki President T. Sauba Bharatiya Janata Yuva Morcha ki Youth ki President O Males Jauna BJP Worker Kyana Sarwa ki Anurag Thakur na Makata na Haikibada Rajniti ki Oiba Kongsat Amagaloina Impal da Lakibani Manipur Cricket Association ki Thaubu Kyaga Unaningba Amadi Manipur Cricket Sakolanaba State President na Taksilamba Wafam Kayadugi Yenglaga Stadium asi Yengsinbani Manipur na National ki Thakta Sei Kunithoi Sei Taramapalamadi Sei Taratru Makhada Cricket Mingset Propabu Tagat Papongdoki Maki Makai Digi Cricket Sakonanaba Honaba Pangway Mating Pangani Haiki. The field of sports, there is no Congress, no CPM, no BJP. There is all of us are sports lovers, sports loving fraternity, and that should be in the field of sports. Honorable MLA Mr. N. Biren, he is the president of Manipur Cricket Association, and I can assure you, sir, but to give you my word that BCCI will give you all the help to create good facilities there inside as well. The day is not far when with the similar kind of progress Manipur could be a full-fledged member of the BCCI in the coming years as well. Amoromda Anurag Thakur na Makata na Fondokibada Manipur Cricket Association say India da Leriba Cricket Association Kyagi Manungda Masak Thokpa Association Amani Haina Thagatpa Fondoki Amadi BCCI gi Maikai digi Angamating Pangduna Manipur Gumba Sport ki Powerhouse ni Haina Lonriba Lamdam Asidagi Apaba Cricket player Puthok Ngongani Habigi Tazabatamki. When we speak within the BCCI about the associate and affiliate units, who are the
associations who are actually doing well. Let me say here, I'm not saying this because I'm in Imphal, but I can say it on record that few associations who are doing well in the associates and affiliate category, Manipur Cricket Association is one of them. If Manipur Cricket Association qualifies for that, nobody can stop you from holding that. We have to fall under that category. We can discuss that in the upcoming BCCI meetings. As per the ICC guidelines, whatever the ICC decides, BCCI wants more and more centers, and we have always been very open about it. And you know, one big game creates a lot of buzz in the state, in the city, to promote the game. Imphal Municipal Employees Union na sangsilakpa thabak lepagi khongjang numit kungamani ri sukraba fawba mari leinaba singna thosadana leiri haina Imphal Municipal Employees Union na thadokpa serolamana khangalakli state government ki employees singna fangba khudong saba khudingmak fangadabani haiduna matamamada state ki employees singna fanglamba bonus amadi manga suba pay fangdun lakli Municipal employees sing desu taruk suba pay pigadabani haiduna council na anirak resolutions lawkrabasu thabak oina pangthoktre master roll masingna hena hapsin bana mi mari thabak suramba mafamda mioi nipal thabak suri masigi wages amadi contract employees singi tolofna IMC gi revenue digi pidun leire haina serolasina khanglakli Manipur Classical Dance Solo gi matangda numit humni goiba Young Dancer Festival ama ngarang digi Palace Compound leba Government Dance College ke campus ta hukre Government Dance College na sinba festival hodupi tormaduda Art and Culture gi Secretary K Radha Kumar Art and Culture gi Director Dr K Susila amadi Sangnarebi Jagoi Sabi RK Dani Sana yauna mioi kyana surgaki tormaduda Director Dr K Susila na Manipur da Cultural University ama leigadaba sigidama state culture gi lamda expert kya ga loinana Karak hana khana nainaduna university se mafung phana linkhana bahonari haiki hai bakoi culture university ki se hangba yana baidra ai koi yamna ai koi khongjang che sangsin lakchari aduna hai base koi na khabar da su kai su tongan ba mot phongdong pirakpa adoga yamna harau bogi kaya masu ai koi na phangjai madu pun khuding mak to ai koi na harauna taramna loksin jaraga kamain toroga masi phagata ke hai badu honorable chief minister adoga ta ai koi gi ai koi bo lamjun lantak piriba ai koi gi honorable secretary na singba ai koi tanaraga ai koi gi miyang gi pharambai damakta ai koi gi high level expert committee asina ai koi yingsin jaraga masi yamna thuna puthokchana bogi hoji hona jari Dharamlaya Social Welfare Center Brahmapur Nahabam Imphal na Seva Bharti Manipur Nagamapal ga punya sinduna Dr. Las Pratai Mahera Neurotherapy lang bagi camp ama ngarang dagi hauna Brahmapur Nahabam Community Hall da satarak padu ngasilo sinkre nominini sumna satakiba camp adu da miwi kyana lang ba langnaki camp asida diabetes back pain yawna tongan ba laina kya langki Tambaki mapam kaya da anoba khul kaya nauna tasilakpa amasung hana lejaramba lamgi maming ontoktuna anoba ming thonjinbana singba singase khudaktagi handokadabni haina Protection of Agricultural Land and Natural Resources Organization phongdokre Manipur Conservation of Wet and Paddy Land Act lisingani taramari sanarabasu MLA Hompuna Indre haina ngasi Protection of Agricultural Land and Natural Resources Organization na haingang kendrigi mapam singda pangthokiba ikhwegi leifam kansi haiba paujel puba mi famamada wafam singa sifong dokimani tarongi saro ama oina lamlongai da pangthokiba mi famadu da Protection of Agricultural Land and Natural Resources Organization ge Nandaland angom chana phongdokibada lisengani taramari dagi sanaba hokiba Manipur Conservation of Wet and Paddy Land Act tugaiduna miyoi kana tabaki lokfam sing yauna anoba lam kaya da lepalitana khundarakli MLA Hompuna Masida Thingba Pibagi Muhuta Makoibu Sawatuna Vote Bank Oina Seasonary Masing Hangalakpa Aduga Poto Lazadaba Lamdamasida Lawfum Mangtarakpa Sina Wahan Galduriba Si Miamni Kulka Anubo Maming Tonduna Ontoropada Lekai Miamna Su Tumina Lesinba Pabo Erekloi Sing da MLRX Satnaba Aduga Tampaktana Sing Mikea Kunda Silakpa Sina Sing Tam Anida Tuaning the Batuloka Toropayai Haiki. Maya Puri, Namadi, Atova, Lidu, Romu, but probably I even the moon was a Panadu and Buddha. However, the moon never the land of the Buddha, the Manipuri, no one thing there.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯊꯝꯗꯦ ꯂꯩꯕ ꯊꯤꯡꯗꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯥꯁꯤ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯏ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯔ ꯌꯥꯎꯏ Singda Damdagi Singda Water Treatment Plan amasung Kangsup Water Treatment Plan da ising pinabagidamak tingba millimeter satruki pipe asi satkiba tang ahongi nungthilda kairakpadagi Singda amasung Kangsup Water Treatment Plan da ising piba yadre kaiba mafam asi semjinba loidriba fawbudi Langol Thangmaiban Lamphel Nepra Major Khagempali Irom Pukri Ras Bhavan amadi Kaisampat Reservoir dagi ising piba mafam sing Mayai lambigi nungsup thangba mafam sing Kaisampat Thiam Lekai Leimazam Lekai Hawam Marak sing tham lekai amasung sangai prona singbada ising thaba ngamkhiroi haina PHE digi Water Supply Maintenance Division number 1 ge Executive Engineer na khanglakli Evening Star Film Production putokpa nungsit mapi haiba Manipuri digital film ama ngarang numidang Palace Compound leiba Manipur State Film Development Society MSF DSK hold pangthokre tarmaduda hana Minister Oramba L Zentukumar Kongba Usekwan gi Pradhan Anita Singba Muyukya na surugaki film asida artist kya na surugari film asigi director na Ajit Ninthoja amadi producer na Rishi Thoksomni Hauzik thabaki pau pizri Manipur State Power Company Limited MSPCL ge tongan pham seni kunthrom doi logodori phamsing adudi Junior Establishment Assistant Group 3 Switchboard Assistant Group 3 Switchboard Junior Assistant Group 4 Junior Technical Assistant Group 4 amadi Watchman cum Cleaning Assistant Group 4 ni Masagi sahi tara Nepal dagi kuntra Nepal fawgi manung da leiba yam drabada class 10 pass tawa mioi singna July gi tang kunmari fawgi manung da application form pisilakpa yagani Parikya Center Imphal da oigani hari BSF ki paramedical staff khara logodori Masagi sahi tara Nepal dagi kuntra fawgi manung da leiba mioi singna July gi tang kunipan fawgi manung da darkas tarakpa yagani Parikya Center Imphal da oigani hari BSF ki Constable Tradesman Chatret Marfutara Taret Logadori Masagi say Tara Nepal dagi Kulumdoi Fawgi manung da leiba Metric Pass torba mioi singna July gi tang Tarahumdoi Fawgi manung da darkas pisilakpa yagani Parikya Center Kashar da oigani hari Sport quota da Indian Navy gi tongan tongan ba thabak khara logodori Masagi say Tara Taretagi Kunithoi Fawgi manung da leiba yamdrabada Class 6 pass toba sana khona ba hibe mioi singna July gi tang taret fawgi manung da darkhas thakpa yagani hari Majatu paliba thabaki pawa sigi hen akupa marol baboparda leba job center dagi khangba yagani ngasigidi thabaki pawa matang lojire hujik makha ta pawa mu lobune se Mahiroi Singi Akanaba Mipamo Yaunaba AISF Manipur Secretary Laisram Lenin Ngang Imphal Thadokre Bharat Pumbada Mahima Singh Tamphamgi Center Bu Privatization on Thorakpa Asina Lairaba Imung Singh the Piriba Saitheng Amadi Mataukaramna Kuangadagi Habi Matangda State Secretary Laisram Lenina New Delhi gi Ajay Vavanda Pangthokadaba Miphamda Wangangani United Club IMC Ward number 4 Sinduna ngasi nongmagi oiba amorakai sengdokpagi toromama Langol View Clinics mayadagi horaga Rems Gate Pawwa setakre pakhalaliba khongthang asida lambi nagya taleriba miyamna mapungphan mating pangbiu haina silni langliba singi maikaidigi phongdorotli loisilakpada ngasigi murubi boxing amukana pizri Magul leiba naharol kaya semgatuna sakti sinarba matamda society asi khumang soksina saukhat pangongani haina BJYM ge National President MP Anurag Thakur na haikre amadi sama sama saukhat pada mi khudimak masamo phana leiba mathuk dai haina Minister Mirabai na haikre hozgiri ISTV ni pizor paw tang slojri meng tabrim singbo amukana khurumjari